Ranwatch na. Thornway. 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 Ranwatch. Iyan kasadediye. Rakat siya karastasyon ng program and Ranwatch ng Thornway program ng KBS Rakap. O irakasang palakan mawiwiyawi tabang yaw ng Wing Thornway. Karya mo na siya pasyoyan ng program and KBS and Ranwatch. Kagonem yang walian kichti o chiyang ki uyach nga sa karatan kay poni o wow kon walang wow rakso kon Thornway. At nga sa karanwa lapan kuran sa nankan ko. Wawan ki sabal magbikent na nadatnan kanyi ko. At nga luwa choro ran tuktoke sabal magalapan koros ng galian siya mumot sa government. O bachiwan wawan ki sabal magchiwan way yung stuff. Ranwatch ko sabal mangkian sa umabok challenge kaching kasamo. Waliapen Organizing Committee and World Food Day barrier day sa tuwaw. Yay mayang ke Mr. Alois Epen, yay maya Thornway Farmers Association Board, Mrs. Anina Chanson, Noya Director and Island Food Community in Thornway, Mr. Tobias Tamarnan, Agriculture Extension Agent, Ms. Mikaela Simon, Noya Chief of Commerce and Industries Department and R&D, Thornway State Government, Casadilla. And Susage Van Gachawan Morianti, Management and Physics AH Radio, Chon Tangkan Chorus, or Luque, Chon Committee on Program and Ranwatch, Renka Casadilla Tayran Sampal, Marabachon Kanya Kay Ranwatch, Amarish Malay so much. Ranwatch each Greenwood sa Walian Committee and World Food Day ba yang isang tuwaw. When kami kabasayang Thornway bakon me World Food Day and Ranwatch pangkoy ta. Di October isang kono. Kalanganin Ms. Simon, kaya mo ito la o kabasayang Thornway Thornway. Yeah, when World Food Day. Kalangan. World Food Day rani uma Thornway ka rin kumuralaro kung patigyan sampa kasarawi pisa kasaydak. Arni tuwan chay Thornway yakin patyan rani siyang walwot chaygin kasarawasa man isang wipitikan manipato sa parakin pato piyo ka ima koros sama niyala. Kalanganin ko mo Mr. Evan, kaya may kasaleta yawasa mitatok sa balwatch at ang puwite ay nantarwatch. Puan siya lang wibagon, bang yawi. Ito award ni Island Food Committee of Pompey, din ang kalibisyon. Kalanganin ko mo Mr. Tamarnan, kaya wage nga iran kalalabak. At may paano yawanan Go-Open World Food Day, priorities at tuwawatch. Kalangan. Talagang uyawi trano ye CI and kaparwan sa man CI and light open uyabe kisin chumar tesak na mga 1% and backward. O kasoben sumaw sa popikal te Sabis kan me public health dan pacian rano department of health dan pacian tatokan rano niya dan pacawan ta sabis kan marakin baki ang way tuwa siya kasaw so maus kay tukun sila si usang jig. Kalanganin ko mo Mrs. Johnston, ay kaksansal mabami ability and so much so sit o pilong sound chicken mabamuya men kasiyay Ranwatch Karanin World Food Day Ranwatch Panghiya kalel tuyawi, panghiyawan ni Opsin Agriculture, dinamga silur Riau Sero, Riau Payo Sero, o Opsin Island Food,
320-3259 o Department of R&D Bombay State 320-2712 o Office in CRE 320-8181. Kailangan ko this time one. Pili wage man red halalaga may kakasalayang Sean Wayne Bombay Run Watch. Dami kasambal kichay Wayne Bombay and Bache without kan nan Santa o Kawawi or Food Day. And ainin kasampat kumbi and Bachen Santa o Kawawi Ranwat when Casaleta Yawasa kumbi Batrolianan. Food security, that would have been paid sa kachay, may so much, that would pay much. I did here, kapay ben, kuya sa pasap, nentuan kuya sa pasap ng kumbi, makama ka dyan, kadaya ka kumbi. Rakan, lang, o, rakan set. When, para peme ay pepe nakasampal ke impio kay kawa kasalapen kasoben siyayan wansa when pil kasaleta yawasa ponbe so much yawasa chay patway niya chay ka pin patwan mai self reliance chayan ka pin apali pin chay Oni adan jojo sangtane jailanane, tebika filomato elensench, kama on economy, o bilan sowoche, nya jailan ka jojo ela wan sa be kanangan sa aban environment te kapukpumkan, jailan kasaleta jai appreciate te wauniki o beranki, tama kauna kachin kisasete. Way much. Kailangan ko Mrs. Jensen, may renta pa siya para siya yung kalalaga ko? Ya, kailangan. Niya, irayo situlong siya sa mga sa registration the president Maracan Makan. Iyawan ni Ram, telepon kan mga sensen. O imen pata liyo sa kita na Raya kami pa kiliya di mararay only kasi mga shop din piyo kay but rutan pa ng plana namin kiliya di siyong mga shop kan manakan siyong kan anak family yang kasi sa nila Pacayang diyo siyong tutokot may ban patungan tama kasi yung kwan yung child punto ipatungan kami rin may pa siya betul-betul training pun dia, mereka semua datang. Jadi kak, siapa mana kita cuma ada jadi, bukan mata-mata orang jalan kak kaya ialah kota penguasa pun berangut, pergi asan-asan, kuasa kita bangkai yuk kesusahannya penguasa dan market kan, round saya patuan makanya terus isu patuan, dia betul tahu kinuyawi, kinuyamin, cendekiu on wheel, yang berkarya betul, yang acai jias termorki wan ni macam karya wan siapa kan, dan mana, maita apa angkat sensalah dan rano, uktai pan ketpene, tai masa ni upit beran, siapa mana itu. Kailangan ko kailangan diyo ko wala ko. Kaya sila reach malaban kalalaga kamo na siya ibang kain sa kala programen kabese and runwatch miye pero sa puan me kung yung minsan sa long show way kanila tangkan sila ang siya na so much Kailangan mas kalyo. Imen kakacaya na che me programen ranwatch tawya programen radio program kayo. Niya program dan Kariau de dan baca temorin match. Kuenka kawewe wasakan
iretsu kan mesucesan sa meban kosan kian meawran. Kailangan ko mo Mrs. Chancellor, ko mo Ms. Taiwan Rachoro. Imen kasanzalita siya may rano mo fute bang yaw ni October isa po no? Para yaw hindi isa po. Island food kami yaw po binan ka ng miso. O sa babi, way ba po? Kanya ko ito siya. Kailangan ko mo Mrs. Taiwan, ko mo Mr. Pedro Rachoro. Sudah. Pero May bisa kailangan Pwede committee o kailangan ng report chorus sa image na kayong sa kalaso na siya program and kabe sa rawos ng Bombay. Program and kabe sa way rakap, irakas ng palakan, mawiwiyawi, dagang yaw na way Bombay. Seba siya wantung lugar siya kukurakan ng kasing sakali, radio P6H, o non-program and kabe sa kan, nagantin pa siya mo. Kailangan mo kasi dahil